Салом алейкум, бародаро чихелин созан. Я бор дига навор кардесем қади кучатои мора баъди технический срез. Инҷа нугш. Инҷа ягон фреби найранг надорам, инҷа 2 метр, дарш 3 метр. Хади тахтаи ӯзранги, чӯб 4 метр зиёда. 4 чилай. Дальше оз мебинем анами кучата. Қадиша чанд қарафтаги. Оз я нишон метем. То қадам расидагиша. Мақсад оли то нугша бо ҳаста я 40 сантиметр, 30 сантиметр ҳаста. Акнун поёни кучата мебинем. Поёни кучат. Кубин шу чанд метр инҷа. Инҷара. Шашу 20. Общий 20 деге. Болошта бо 30 см